President Yoweri Kaguta Museveni asimira emirimo y'enyikyiriza y'obumwe ahabwo kureetaho obumwe mu biikiriza. Kandi mtuwano wange Lusaka kibalizeho ito tuikiriza umukurekera abantu obusinge ukurame nko bagondeze. Basta batarukhenda berijuru lya government. Betukulia abo encourage nuko kurora hatu uwezo wange Lusaka akabatebeze injili mwataho mu nurora hatu muyongero kukanye. Ona Presidenti nagira ngo ahabwe enyikyiriza egi obumwe buruho kandi na rwangwe kahwaho omyanya hw'ediini egi. Kandi nakozere okuseruza nakimanya ngo mugenzi wange Omugurusi Lusaka wakaba ari omutebezi w'enjili w'abakatoliki. He was a Catholic, he was in the Catholic Church. Hati nyenyana abanyayuganda numanye ensolo zabaireho. Abantu abalesire enobi nibaro mu mudi okunobangana. Abantu bakizire endwara zaabo bayege obumu. Hati ekigambo ekibe ekindi kisigayireho niyo enkurakurana. Omuntu atyo muyikiriza tosobola tibakyamuga omuyikiriza alindwa ruhanga wenyini. Obushobozi busaka orukwebembera enyikyiriza y'obumwe asimire President Museveni ahabwo kumwijuka ahamazarwa ge. Okitinisa President ni kusima bale kuija hamwe n'abayikiriza obumu bale kuija hamwe n'abalemi bawo ba government bona abayisirikiro kya hati webale kuija niyongera kusima habo kuleta obusinge omuyihanga lyaitu erya Uganda. Nentabarukya n'abenyikiriza y'obumubona habo kwika hakiro kine kikuru kandi nembatabarukya muno habo kubungisa obukitinisa President omukuru w'ihanga obwayizire hano oba President kuija akabungo mu kichweka kimanyise ebintu bingi kukolera hamu nayegesa abantu ekigambo kitaye omaka akipase n'amaani abokuba bagambira nti nobarabwezira hano kusaba kufuna emikisa orabolekera omuko obwavu okujja kusanga bukulinzire so kubwehara tuteka kukora n'amaani. Lilian Orteraho owabireho RDC wa Kagadi asimira abahereza ahabwo kutamwa amani omukora hamwe. Batabaruse ekiro kyanyu kikuru ekyo okusya emyaka 96 kandi tulina okushemererwa abwa President Yoweri Museveni kwija kabanu yabo mujeni mukuru kandi tubendu kishaba tubendu kugenda nenda kubatabarusya nenda kubashabira ngo gukora kwanyu twabusha. Obusobozi busaka hati yasemyaka 96 y'obukuru kandi enyikyiriza egi yasemyaka 45. Amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi.